90 yaşlıklarına юбилей bilen, 100 yaşlıklarda var bizden. Şuna rayın yetakçıları tarafından birbirini biz iske alabız. Şuna kadar İngilizce hapsi isiminden, özümüzün ağayın başlığı isiminden kutlu hatı var. Onun size tapşıram. Ondan sonra İnşallah da kadın bir divan verdi. Doğum gününe neydi? Rahatlanıp yatlar, yumuşaklar. Ya, peki nasıl alıp kayıttılar da indi. Sozonlar rahatlanıp, karavatı kılavitini bunda rahatlanıp. Ondan sonra kaymet bilen keleyinde Moskvadan kelatirgan, юбилей bilen kutlap. Mesela көзөз кыратырганды бит ага. Көзлүктен газетлерде окуй. Жара, биги бет. Насыйында иң намыштан котлоо ярам. Жара, сау саламат болот. Әле Аллага шүкүр тәрбиядә. Тәрбиядә кызларның оныкларын сөйнеп сөйләп яшәсен әле. Хөрмәттә. Аллага шөкүр барсына да теләп жатам, теләкләрендә кабулдыр дип жатам. Selamet bulağız, rahat yaşağız, iltiniş bulsan jarab bilir Allah'ım. Jürse haylar varsa da senem incesin deyip tilep yatam. Allah'a şükür tileklerim kabulları deyip dedirim. Köpne görüp, köpne geçirdiğinde, soğuş vakitlerinde, soğuşka gittiğinde 7 yaşayayım. Kızım, men koyduğu ösüttürağız indi degen buldu. Şul kitüden yok soğuşka. İyi kişilerini koytıştırayın de koysa yoksa koysa tuman soğuklar koysa kolsuz şulay koytup dileler. Biz korşalarga deyip bargan bulağız bizden bir kımımız da yok. Büyük tuğunun başlarına bizden albabız indi. Bizim canım rahatın biz görelmemiz indi diye. Bana şunun sözleri de iskertişip unutulmayı. Şuşa Olup юбилейin bilen de. Oğlumuzdan жерlik isminden ayı. Selamet bulup rahat yaşayın. Әни біздің Шот ауылында тумышы білән 31 yılının 5 январында туды. Күйеуге мына шунда тілекеге түшті. 5 бала қарап өстерді. Bir ұлы мәрхүм. Әни біздің бик оңған, сабыр қылықлы. Балаларны бик яратышан. Ошарга тиллерин йетарлык итеп пешерә. Бар яклап танган. Без аңа рәхмәтлебез. Әни сине туган көнең юбилейң белән котлыйм. Сиңа ныклы сәламәтлек, бәхет, шатлык телим. Рәхмәт бәйгеләрем, яхшы сүзләрегез. Балаларыңның, оныкларыңның сөйнешләрен күреп яшәр. Кая хәсрәтләр күрсәтмәсен. Biz seni bik нык яратабыз. Син безгә әле олы терәк, бергәләп, матур итеп яшәргә ясында. Менә шуны әйтәсем килә, мин монда иң бәхетле кешедер димен. Кунакка кайтканда мине төп йортта каршы алучы бар, озатып калучы бар. Менә шул иң сөенчесе. Ашкынып кайтасың, бәлки тәрбияле. Бик нык рәхмәт барсы өчендә. Biz de terbiyeleyler indi varsa da bigirek yarattılar Allah'a şükür. Muhterem apa tuğan günün bilen selamet bul, uzun ömürlü bul, bağlarının kaygısını görme, görgenlerin ütterdik Allah'a şükür başka gürge gelmesin, dost bulup tuğanlar gibi birge yaşarga yazsın. Tuğandaş bulup yaşadık indi bakayım, rahmet yoksa sözlerini Allah'a bitirip Yaratkan əbiyim muhtereme, əbiyi bizni 90 yaşlık юбилей бәйрәме белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Аңа таң җилләренең назлысын, кояш нурларының җылысын, шык тамчыларының шифалысын гына насип булсын. Һәр көн аңа шатлык, куанычлар, җан тынычлыгы, күңел көрлеге, саулык, сәламәтлек алып килсен. Әнкәй безне һәр вакыт үзенең яхшы киңәшләре белән озатып кала һәм каршы ала. Һәр вакыт аның киңәшләрен тотып яшәргә тырышабыз. Ул дус яшәгез, тату булыгыз ди. Без аны бик яратабыз һәм булышырга кирәк булганда да, бәйрәмнәр вакытында да аның янына еш киләбез.